namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm trying to like gosh, like suka man, navale shawela man, in relation, of course, to his resort, Greta Gagash very very. So in terms of our updates, I'm going to get previously very updating about the car, she tell update about the stage. However, still come up with a problem because it 26th December for Gagash Africa and this live. So I fully you talk a hloko ku ndlekeni ka yini kahle kahle kwa le shawela. Gagash wa kala ka awa ukona ka ti lives ku voni ka vanhu va xikulu ni ta kala njhani ni tshama ni ri ndzeni ka mati ni va ni ri ku swimini so ni swo boha ni kala ni ta ndlisa ku yini na swi vona laha ni release poster just now ya the 29 ta ku ri pool party. Okay. A vona munhu a commenta swi ta phinda nini so ni nga ku loko munhu a nga tangi a ti resort leyo bola vona mihleketo ya naru vanhu va phuvini laha handle and a ni ku ze ni swi endla hi ndlela liya a wu target makete. Okay. Ani lavi hansa ya kuma tuma ndzhaka rivati yi tele ku Khazamula was here 2024 hayi they're not my target market. Okay, I continue before you vulavula. Loko rata ni vana vanhu va 30 proper dani a tisa munhu wa ku tsalaniwa a ta pfumba releswi okapi kumbe munhu a ta a chele xitina ndzeni ka baji. So ku ndleka yini Master T? Gagash release a poster as you can see kwala la kombisa ku hoy the 29 kutaka of course ku ri na pool party kwale of course ka Greta Gagash resort wona mhaka lewa. So xilo lexi ni nga xi realize khale ni kha xi landzelerisa i ku le xawela le kahle le ku na clash yikulu swinene na Gagash and the clash leyi of course kha yi humelela i timhaka ta prices kwale wona mhaka leyi like the entrance fees and stuff like that. Leswi of course ku lweliwa ku swona le why ku closed ni xilunghezi Gagash I'm not sure why it's like permanently closed there. I think I closed le swa khale. I think leswi a xi fike xi ndlekeni laha Gagash a fike mi delete yena leyi va yi remove le even then ku create a new one. I think a swi ta va better that way than ku va ku kandzeriwa ka leya khale because ka leya khale swi ta swi mixa na holobye leya khale and se swilo se swi nyuwana swi nga va best mi create a new location swi simple ngopfu ku va ku fika mi click laha mi create another one wona mhaka leyi yeah. So i timhaka ta ti-prices wona mhaka leyiwa so as you can see kwala interest fee ta kha ku ri R100 so leswi va kha ku lweliwa swo ku le xawela leyi so video leyi mi fike mi twisa context leswi yi fambisaka swona kwalaha ku Gagash clash na va le xawela hi timhaka ta ti-price laha ku ve ri vona yi va yi kha yi durha ngopfu and stuff like that. So a hi twini kahle Gagash method wa hi wu ri yini a ni video ta yi kha yi continue and stuff like that hi leswo yana la yi lava ku ya kona ngopfu tele munhu ku tsaka swilo swa mina vanhu va mina va ni tiva but xin'wana xin'wana will be there at the pool party all the way from Venda ayiwela ku tsuka yi suka kwala xawela la huma ya tintomeni loko se tintoma ti ku mangala ndzhaku then the next thing you think the west famba kwala ya ku koha u target ndhawu yo va muxawela but a swi bohi vanhu va le xawela. A swi tsetsi devera a xi ri a xi lava vanhu vo mangiwa hi tintoma xana swi bohi vanhu va le xawela talele hi vuloyi. That's why the people who are coming here, they said they are people from Messina. So target market ya mehe vanhu va le xawela loko ku ri swi swo ku fikela hi ndlela yin'wanyana you can go to the nearest cell. Messina guys, look at the map.
Look at the map, guys. Vona ku like xawela yi le kwini. Swin'wana swo kombisa rirhandzu, guys. Munhu ka rhandzu ni rhandziweni, guys. Rhandziweni, as you can see, vona xawela yi le kule njhani. Vona yi le kule njhani. A suka le misini hayi kule, guys. Na loko se hi cheka laha hi famba hi fambini kahle like hi intana ti N1 vona ni kule njhani. Vona misina yi kwihi yi laha. A suka laha. Vona kule njhani loko se hi zoom out va ku va heta tindhawu leti hinkwato vo Venda va ze va lenda eGiyani like i kule. As you can see xawela hi leyi, it's crazy, guys, it's crazy. A hi calculate ti-kilometers swi nga endla na swona. As you can see, masho distance 209 kilometers. Vasuke 209 kilometers. Let me see na le. Vataka Gagash. Ku hi ku drive sweswo ma 2 hours. As you can see kwalani 2 hours drive. Xi na power. Loko xawela wa karata, hi ta ku hlupha munhu loko famba loko a ta ku suka laha i suka a febe majenje loko se a n'wi karata ta ku a wu target market ya mina. I've got my own people lava nga va kwala xawela. We ana la ya ku ya kona loko lava ya tintomeni mina vanhu va mina va tiva. That's how it is. It is what it is, people. Jenge ya Baiza loko i twa ku babunu laha yi ta fika ta hi fambela. Sweswo a hi nchumu ngopfu ku va ku ri loko munhu a titwela swa yena. I know very kha villages outside we to think about thing like go Jokong and stuff like that. Bo Bambeni aka kombisa, of course, vanhu va kha va ta from that far va ta n'wi support. As you can hear kwalano a ze va ri complaining vona ku complain na va le xawela. Alright. This one for people who value themselves, those who understand. That's why nishabe sithi ngundu la. That's why no loko nishabe sithi I wanna show this thing. This champagne. Kumbe nishabe this wabona. The 8 of spades. Target yami ayiwena we kufamba tinjiyeni na letinjiyeni la. We twinga nga Swi byo hi tala ku va hi byi vona kha ku nghena ti-slay queens swi byi khomeni mos handani ka byi searcha hi Google Lens ni ta ndla e summary hi vona ku byi va kha byi durha ku fika kwini. Xawela ni teka munhu wa le xawela i tiva yini hi champagne. You expect me ku ri mina ni fanele ni fane ku take I don't work like that, man. Tshama kwala tshamaku kona a va nkarhi wa vafana. We do some proper things here. These things are swa le xawela loko ya kwala tops. Gasi ku na xilo lexiya i xilo lexi a ni tshama ni xerisa ku i ta search namuntlha hi kota ku tiva ku i xilo lexiwa ni xa white lexi xi blind xilo lexiwaka kahlekahle ni nga xi lava as a decoration. So like design ya xona maswo ku yi na a ni tino hi nga yi hlamusela xinjhani yi na vurichi nyana. So ni ri loko yi xave xilo lexi xi vekerile as a decoration vanhu va nga chuha va no i yini lexi xi blind da yi kha yi searcha vhele. Target market ya mina wabo. So you need to understand ku ri vanhu vulavula ku vola vanhu ku pool party aka vo ni vulavula hi vanhu va njhani. So we ku huma xawela fila ku nga ku meni langutana na wena ntsena. I don't do those things. As a vede a nyimbiso kusuka timhaka ti pool party interest ku nga 100 rand. A swi swa class ne hi ta hi kha hi cheka, of course. As you can see, one there ra ace le ran kan ri vula ku le ro tana ti slay queens. As you can see 5 block. Okay, a ni hlamala ku why va nghena ti slay queen va nghena na byala lebyi ndlela liya. Swo byi expensive mos 5 block. Byi famba around 5 point something no kan cheka and stuff like that. Very not special star humelela masho kwala ni 5.6 swi yi ndhawu vele. So ndhawu leto fanele ta maybe ri nga tlhela ri kokala ku ma 6 and stuff like that. Kumbe byalo byo hambanahambana lebyi wa verini. Ni nga ta famba ni nga hlayi swona. As you can see ri koka ma 1000 hi ri vone na rona la mara no ku ni vona rich la at the background. As you can how rich something. Yeah, hi kha hindza. Then also this one ri voneni ni zamile ku ni Google hopefully hi rona mara ni vona kha swi yelana mi kuma mayelana maze ma tala blind. Let's open please, let's open. Wow, leri na ku leri ro fana ri khome hi Mr Post. Very more wet, as you can see famba ma 8 so close to 9 kwala. As you can see kwalano na ku swa hambana kha ni searcha la ma hambana mabodlelo ya ku ma kha mayelana. As you can see yin'wana mo hetile tani mi swi vona kwalano leyi wa yi famba ka 1000 leyi
like that hi ya ka DNS lediya mi nga mi divoni different lediya hi nga tolovela ku dingo ri nga duma ni 2.8 as you can see ya ka xilexiya very inani very azul very azul xilexiya as you can see xi famba ma 3.8 as you can see xi blind xilexiwa like design ya xona leswi ma nga xi ndlisa swona I like the design ya xi lexi ya ni twa yi sasekeni swinene it's very very beautiful xi nga tirha as a decoration and then of course hi khe hi endza ya ka lerin'wana please open as you can see kwalano Don something Julio as you can see kwalano leri famba 5 block sure they're expensive as you can see leri nga la tlhelo la mina ni overall a ni twela ku lexa azul xi nga xi durha I think maybe nga ku na ti-azul tin'wana ti durhaku swi ri ne ti durhaku hi ntampimo se ri famba ma 5 block as you can see kwalano I think swi helerini hi leswo i tlha hi provela Gagashi la ku support yena a you ta from there necessarily soon vanhu va ta from a distance so a hina ni ka that section of course loko a kha a hlangana na vona la just ku va hi fast forward mhaka hello me pokele mo huma mi ri kwini mo huma ka n'wa mitwa ka n'wa jahe thank you very much as you can see misivonini wa swi vona se we loko u huma ku bazeka tinjiya kwalomu i twa nga ku target market ya mina swi ta ku hlupha swizeswo as a vet so kahle a do throw a shade straight shade futhi le do attack straight ku va ka xawela di va xaveleli ndi na vanhu va vona ku le xawela fosi komisile ku na vanhu va yena of course lava affordaku swilo leswiwa ma vona mhaka leyiwa in overall I think in overall leswi like the whole video kha a vula swona and stuff like that I tlhela hi komba of course the car wash section vele na vanhu lava taku va ta support la ka the car wash a hi twenini vanhu va straight munghana mi i suka i ri kwini i ta hlanisa movha i ta ndla yini munghana mi vona ni munhu la i ke suka i ri kwini vanhu mi pfukile mi right khormani le kuteni ka le swilo swa street hewa mi pfukile mi right khormani so wa swi vona ku satswa tinsimbi la we la ku ta hi le ka i suka hi kolomo i la ku ta fika i phaphela problem ya n'we a mi swi tivi ku mi dila na swi swa njhani i dila na munhu wa njhani ye wa talking hi vulavula hi munhu loyi a tiveka ku ndhawu leyo talatala we se i langute ngopfu swilo swa le ka swa le as a vet guys a xi na power ku ri hambi vona ku swi ignore vanhu va ta from vona munhu a suka le ka dzingi leyi a ta laniwa a ta hlantswa ka Gagashi look at it i distance yaleyo ma vona i hindze tindhawu tingani just ku va a tala so guys loko munhu a rhandzini iyo rhandziwa a ridzi ve le xawela in overall hi nga yisa kwini hi nga vheta hi yisa ka by the way xisa lexi nga pendela lexi veri ecomakinis xi blind mi nga ma hi hleketa hi lexi kahle hi lexi nga pendele ka hosi ngome Mr Post hi xo xi penda ku laha xi blind demon xi blind a ni vone hi signature ku hayi xona as you can see ma swona hi lexi demon ecomakinis a ti guru on Facebook loko mi lava swilo swo penda swa proper yena ni ka demon you will never be disappointed she blind demon hi ze ku kombisa minkarhi yaliya loko xi pendela hosi ngome Mr Post hambi sweswi ku nga va na controversy minkarhi yaliya yes but a hi kombisini na mintirho ya yena ku yi va yi ri njhani hi xona xi nga penda la as you can see kwana so if mi lava mintirho ya proper swi tele ga swo tala la swi tele ngopfu la wa ku huma va the twins la she blind guys she blind demon look at it a hi kombisi tirhi swo tala mintirho yo tala guys yana ka account ya look at this look yana ka this account ngomi lava ku va mi lava ad swo penda ecomakinis on Facebook she blind ku tshama ku ri busy n'wana ka mi ta vona na bolo yi kohola mi ta vona bolo ta vona bolo la xinuka hi lexi mi ta vona xinuka mi ta tlanga xinuka sound ya le tele sound brand new so sound proper
mi ta vanhu va mina lava va swi twisisaka va swi twisisa lava nga swi twisiseki they always want to create thyaka as you can see a na tipholo teto kwalano tanihi mi swi vonaku tibasini konele ku dleka swa proper mpholo yi fike yi tshama yi ri ya blue yi fike yi tshama yi ri ya blue hayi tin'wana hi va okay ti vona se ti ri ta green because yi va yi ri green nkoxu man yi thyakini so ta gagasha as you can see swi proper and stuff like that ya hi leswo i vurini of course ku mhaka ti-room yi ta yi kha yi update yo a nge za ti aka ti-rooms for those who are coming from a distance va lava ku tlhela of course va tlela kwala a nge se aka ti-rooms mara obviously ta va kha a aka hi ku famba ka nkarhi hi leswo I think in overall summary hi endleni leyi a hi lava ku hi endla la hi va hi coverini swilo leswi swi kha swi humela ka video so hi leswo loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe